hagaze ahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uduce twinshi twakomeje kuraswaho n'ingabo za leta ya Kinshasa ku ruhande rwa M23 mu nyemerere tuze kugaruka kuri iyi drone nicyo leta ya Kinshasa yarigambiriye. Ni drone yarashe aha neza hafi n'umujyi wa Goma. Ibaze kuba drone yarashe hafi n'umujyi wa Goma, ariko rero hamaze kuba hamenyekana icyo Felix Antoine Tshisekedi yaragamije muri rusange. Ndaza kuba byose mbikuvira imuziri muzingo. Twaze kwerekeza kandi muri Kivu n'ubundi y'amajyaruguru imbere cyane haraza warikare ubu M23 force zayo zari zaramaze gusesekara yo birasa nkaho zasuye inyuma gato cyane, sinzi nimba wenda biri guterwa n'izi drone, ariko ndaza kubabwira ibanga M23 iri gukoresha, ibanga rihambaye. Izi drone nubwo mubona ziri kurasa, hari kiri gutuma zirasa muri ibice byano za Nyiragongo. M23 n'ubundi hari technique iri gukoresha, ndaza kuyibavira imuziri muzingo kugira ngo musobanukirwe. Turaza gukoresha uburyo bwa nyabwo kugira ngo musobanukirwe buri kimwe cyose, kuko murabona ahangaha nazanye n'ubundi map. Turaza kwerekeza muri bice byahaza Nyiragongo, tubanze turebere hamwe ubundi byagenze gute, ubundi niki cyari kigamijwe muri rusange kugira ngo leta Kinshasa ize irase aha hantu Nyiragongo. Hari ibindi bice by'ingenzi, hari ibindi bice biri strategic mu byukuri yagakwiye kurasaho. Ibyo byose ndabikuvira imuziri muzingo, cyangwa se namwe mu makuru ngufitiye ahangaha ku muzingo wanjye w'igitabo. Sibyo gusa rero, hari amakuru menshi turi bugarukeho. Ndaza kubwira ikijyanye n'icyo Felix Antoine Tshisekedi kugeza amagingo ari gupanga, kuko mwamaze kumva ko ngo agamije cyangwa se afite intego yo kurwana urugamba, ariko ngo akoresheje diplomasi. Kuko ngo ku gisirikare ngo mu byukuri ngo yarashutswe, nkuko yagiye abitangaza. Tshisekedi avuga ko ngo yarashutswe mu rwego rwo hejuru, ngo ariko ngo ari kugerageza gukoresha diplomasi kugira arebe ko bishoboka. Mwabana mwe, aha hantu harimo amabanga akomeye cyane muri iki kiganiro Tshisekedi yakoze. Reka ngire gutya kugira ngo kuko ndashaka kuko tugendana kuri map n'ubundi abantu muri kundeba ahangaha biraba bihagije. Reka mbigire gutya kuko ndashaka gukoresha map cyane mugasobanukirwa ikijyanye na video, cyangwa se no kundeba ningeze igihe cyo kubereka amwe mu ma video. Ndaza kugira gute, ndaza n'ubundi ndaza kongera nagarendese, ariko gutya reka mube mundeba gutya, nimbereka sinyare, nimbereka ikiri kuba muraba mubireba. Abana hangaha mubanze kabisa, ariko mu nkandire kuri like, ndetse mbaha nikaze mwese mudukurikiye muherere bwota masimbi, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari Canada, mu France n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbaha ikaze. Abantu kandi muri mu bihugu by'ibwota masimbi birumvikana, murabizi ko ari mwe priorite mu kuba mu byukuri mukanda kuri like, ntabwo ari byo mbagomba kubabwiriza, birumvikana. Ariko kandi hari namwe mudukurikiye muri mu bihugu bya Afrika, abari Kenya, Tanzania, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Mwese namwe mbahaye ikaze muri aya makuru. Twinjire muri update, ariko by'umwihariko munyemerere tubanze duhere kuri izi drone ziri kurasa muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Drone zakomeje kugenda zivugisha abantu, ndetse ngira ngo mukanya ndaza kubereka video abaturage bakomeretse benshi, abaturage bari kuboroga, abaturage izi drone nibo ziri kuza zigahitana. Can you imagine? Ibyo biri mu bintu M23 bundi yo yashakaga ko bidashobora kuba, cyase yumvaga ko igiye guhagarika. Ariko kugeza amagingo byagenze gute kugira ngo drone zikomeze zirase? Ese ku ruhande rwa Tshisekedi ari gupanga iki? Ibyo byose ndabigufitiye, bantu banjye. Deka ninjire mu makuru n'ubundi ntanatinze, ndagira ngo muze gusobanukirwa muri aya masaha mu by'ukuri mumenye aho ibintu bihagaze. Nukuvuga ngo nigutegereza neza, Goma na Nyiragongo rwose nta difference nini irimo, ariko drone yarashe aha hantu. Amakuru yemeza neza ko ngo iyi drone yabanje kuzengurukana za Rucuru, imaze guca Rucuru, drone ikazenguruka bagatambika bakaza muri Nyiragongo. Amakuru rero murabizi ko aha Nyiragongo
n'ubundi abayobozi ba AFC M23 bari bamaze iminsi ariho batorera. Kanze hano nkuzana muri Nyiragongo nkwereke muzi ahitwa za Kanombe, ndetse bamwe mu bayobozi ba M23 bari barimo gupasingisha, sinzanga kuntu biri bugende. Bari gupasingisha bamwe mu bayobozi batreninzwe mu byibuke neza. Iyi drone rero kuza ikarasa hano Nyiragongo suko ariho hantu hari strategique, suko ariho hantu Felix Antoine Tshisekedi yarakeneye kurasa, ahubwo haba habayemo imbaraga za M23. Ngira ngo dore ngiyi Nyiragongo, mwitegereze neza, dore ngiyi Nyiragongo, iyi niyo Nyiragongo. Amakuru kugeza magingo ya avuga ko ngo ibice byarashwe byari bituwe n'abaturage b'abasivili, nibo benshi bakomeretse. My friend, reka nze ngerageze no ku bahanga bw'ibyuma bamfashe dushake amafoto abaturage bakomeretse ku rwego rwo hejuru. Ni drone rero yarashe muri ibi bice by'ahangaha kuri iki gicamunsi cya tariki ya 8. Ingabo za Republika ya Kongo nizo zagabye iki gitero cya drone ahitwa Mushaki. Reka nze bashakire yo centre ya Mushaki murebe ukuntu ibintu bimeze. Murebe ukuntu aha hantu kuba Felix Antoine Tshisekedi ingabo ze kuzihereza go ahede zikarasa muri centre, zikarasa igice gicucitse kuri uru rwego. Nimba muri kwitegereza dore ngiyi Mushaki, ni igice gicucitse, igice ubona ko gituwe n'abaturage benshi. Can you imagine gufata drone ukohereza bombe mu nyubako zimeze gutya, mu gace karimo ubucucitse bumeze gutya? Ibi nibyo byabaye. Noneho amakuru ahari rero bari kwibaza ngo ese ninde utanga umusada wo gutanga amagrid coordinate yaho leta Kinshasa irasa? Ninde ubikora? Abantu bamwe baravuga ati na MONUSCO ubwayo yabikora, ati na MONUSCO ubwayo yabikora uko byagenda kose. Abandi bakavuga ati AFC M23 ati yitonde cyane, ahangaha hari abatasi ba Kinshasa. Yega abatasi barahari, aha rwose nanjye nabyemeza ko abatasi bahari, ko M23 ikwiye kubaconjo. Ariko iyi MONUSCO yo wayizera? Iri hano mu mujyi wa Goma. Ibaze MONUSCO iri mu mujyi wa Goma, ibitero nk'ibi bikaba, ntigire ikintu ikomproninga, ntigire ikintu na kimwe igaragaza cyabaye. Sinzi nimba namwe ako kantu mukumva, sinzi nimba ako kantu mukumva. Niwumva icyo Felix Antoine Tshisekedi agamije, ndakubwiza ukuri ahangaha uraza guhita wumva ko ibi bintu bitoroshye. Amakuru anavuga ko ngo iyi drone iri kuza ikazenguruka, iyi drone iri kuza ikazenguruka muri ibice, iciye urwaho umujyi wa Goma yawurasa. Ariko ubwirinzi bwa M23 nabwo buri ku rwego rwo hejuru, buri ku rwego rwo hejuru, kuko ngo nicyo cyonyine cyarokoye abaturage ba Goma. Kuko iyi drone yarashe muri ibi bice, iyi drone yarashe muri iki gice cyangaha Mushaki. Amakuru nakiriye nge ubwanjye nakwe kumboni yanjye namaze kunotinga ahangaha, amakuru yemeza ko iyi drone yabanje kuzenguruka ica za Rucuru. Urumva, ica za Rucuru irazenguruka, ariko ngo ubwo ni nako AFC M23 yari iri gukora ibishoboka byose kugira ngo igire gute, kugira ngo iyishyire hasi. Izenguruka iyi za Rucuru yerekeza hano za Mushaki. Ngira ngo sinzi nimba muri kubibona, reka nze bibereke neza ahangaha. Niyo mpamvu nanjye
niyemeje gukoresha ishusho ryanjye ritoya kugira ngo musobanukirwe. Nukuvuga ngo ahitwa hano hafi urabona Mushaki ni rwose ni hafi na centre ya Sake, kuko centre ya Sake dore ngiyi Mushaki ngiyi, iyi niyo Mushaki, centre ya Sake dore ngiyi, dore za Bambiro. Aha ni hafi n'umujyi wa Goma neza neza, ariko neza ku buryo n'umuri bashaka bari kuharasa abantu mu nkande Kleke, kuko ndagira ngo tugendane. Tshisekedi rero arimo aragenda yese ya a distance agenda mu by'ukuri areba ko byibuza yabasha kwinjirira iyi systeme ya M23, kuko ngo umujyi wa Goma uri bloke neza, urafunze umujyi wa Goma. Nukuvuga ngo umujyi wa Goma systeme iwufunze kugira ngo byibuza bayinjirire bayibashe, birasaba ko babasha gukontrola buri kimwe cyose n'ubundi, kuko ngo Goma bayirashe iyo systeme ya M23 yaba ibaye neutralize cyangwa se yabibaye impfabusa. Umuvugizi wa AFC M23 rero bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ngo ubwo iki gitero cyagabwaga na drone za FARDC barashe ibisasu byinshi ahantu hatuwe cyane hano muri Mushaki, aho narindi kubereka ngira ngo niho narindi ukweka mbabwira ati ibaze kurasa mu gice nk'iki ngiki, sibyo? Ibaze kurasa mu gice nk'iki ngiki, wakibaza ngo ese birarangira gutyo gusa? Igice gituwe n'abaturage. Reka nze nkwereke, ndebera, reba izo nyubako, reba inzu kuntu byonyine zicucitse. Aha ngaha ni Mushaki, aha ni muri Mushaki. Reba byonyine ukuntu inzu zicucitse, umbwire ngibyo bintu kubitinyuka uri umuyobozi w'igihugu uba ufite rezo ukarasa muri iki gice ahaza Mushaki. Amakuru avuga iki rero? Amakuru avuga ko aha nukuvuga ngo rero iyo hataba iyi systeme, reba nimba barashe muri ibi bice, reba nimba leta Kinshasa yarashe mu gice gituwe n'abaturage gutya. Icyo Tshisekedi ashaka nukurasa buri gice cyose kirimo abasirikare ba M23. Aha ngaha rero niho mvuga ati M23 ntago njewe ku ruhande rwanjye mbona yagakwiye kwicara gutyo gusa ngo ituze. Ntago mbona rwose icyo ngicyo ari cyo gisubizo. No, M23 noneho hangaha nanjye ndabona kabisa ikwiye kurwana. Sinzi wowe ngo urabibona ute? Ese wowe urimo urabona umutwe wa M23 ukwiye kuko gukomeza gutuza? Ukwiye gukomeza gutuza? Ndagira ngo mumbwire muri comment. Amakuru yemeza ko ngo ubundi iyi drone yakomeje kugenda isubizwa inyuma ihakingwa n'imbaraga za AFC M23, ariko birangira n'ubundi irashe hehe? Irashe hariya za Nyiragongo hano muri Mushaki. Ariko gahunda ya Tshisekedi ngo ni ukurimbura. Lawrence Kanyuka rero yanditse ati ubu nonaha drone z'intambara z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri guta ibisasu cyangwa se gutera ibisasu mu bice bito cyane n'abaturage bya Mushaki no mu nkengero zaho muri teritwari ya Masisi harashwe, bituma rero ngo habaho n'ubundi mu by'ukuri impfu zikomeye cyane. Ndimo nshaka mukanya amashusho y'abaturage bakomeretse bari kubadressinga. Ndabona hanganya abonye, sinzi biransaba ko nongera hano ishusho ryanjye kugira ngo ibintu noneho mubibone neza. Ntabwo ko byagenda kose urumva hari igihe bita biba ngombwa ko nongera kugira ngo mbagezeho aya mashusho. Reka nongere hano murahita mubibona neza. Kagire gutyo murebe icyabaye. Taba n'abaturage bari kudressinga bakomeretse
sinzi nimba muri kubibona neza, harimo abari gutaka bababaye, birumvikana kameme. Abo ngabo ni abaturage bakomeretseho drone yarashe, bari kuvurwa. Ntabwo ari ibintu byoroshye please, ntabwo ari ibintu byoroshye mbabwiza ukuri. Ni ibintu biteye agahinda nkimara kubona aba baturage. Ntabwo noneho aho bigeze M23 kwe gukomeza kurebera. Simbereke n'igice, dore dore inzu barashe, sinzi nimba muri kuyibona, kanze gatoya. Iyi ngiyi, iyi nzu niyo barashe. Zanye zooming kugira ngo muyirebe. Iyi urabona aha hose harashwanyaguritse, aha hose harashwanyaguritse. Niyo nzu yari irimo abaturage yarashwe. Ntabwo M23 kwe gukomeza kurebera ibi bintu please. Murase ku ruhande, murase abo basirikare cyangwa se izi drone muzitwika aho ziva zikagera. Bitihise ndabona Felix Antoine Tshisekedi ari gukomeza karasa gake gake, ariko amakuru mfite nuko M23 nayo ntakwitaba yagize, kuko n'ubungu ngo iyi drone yagiye kurasa aha hose, bagundaguranye nayo ku rwego rwo hejuru. Bagiye kurasa muri ibice, bagundaguranye nayo. Aha, ubwo rero sinzi uko mwebwe mu byumva, ariko ku ruhande rwanjye amakuru natohoje, kandorera nguko uko ibintu bimeze. Aha ni mu gice n'ubundi cyarashwe n'abasirikare ba leta ya Kinshasa. Mbaza rero ngo hapanzwe iki, cyangwa se M23 iyo yahise yanzura iki ikimara kubona ko n'ubundi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko yarabivuze yavuga ati Tshisekedi nta gahunda afite yo kureka iki, yo kureka kubarasa, kuko ari gutegura ibitero birebire, ibitero bigari birenze ibyo twebwe turi gutekereza ko biri bugerweho. Ubu tuvugana naha harashwe, ariko n'amasisi hari harashwe, birasa nkaho hari iminsi igera kuri 3 yikurikiranye ibitero bya drone. Iminsi 3 ni iminsi myinshi my friend, iminsi 3 ni iminsi myinshi. So ibi byose biri kuba, ariko n'ubundi no muri diplomasi naho y'abajeneri nanga ntiyicaye, bose bafite ibyo bari gukora, kandi n'ubundi biri kuri urugamba. Ariko Tshisekedi waracyagaragaza ko akeneye kurwana nta kabuza. Ibi bitero bya drone amashusho ndi kuyabereka,
abantu benshi bakomeretse ariko hari n'abahasize ubuzima, butuvugana hari abamaze gupfa bazize iki gitero cya drone. Can you imagine? Ku ruhande rwa M23 bahise bafata ibyemezo nabo bikomeye, harimo ibijyanye n'ubundi no gutabara aba baturage b'abasivile mu bice bigiye bitandukanye. Deployment zahise mu by'ukuri zikarishywa, umujyi wa Goma systeme iwurinze ni systeme ihambaye izengurutse ibice bigiye bitandukanye, ahitwa Rutoke, ahitwa Keshero, ahitwa Nzuro, ahitwa hano Bambiro, Sake, Masha, ahitwa Karuba, muri ibice bya Mushaki Harashwe, Matanda, Abuniyore, ahitwa Kingi. Aha hose ikirere cyaho kiraborotse. M23 yahise mu by'ukuri itangira gukontrola buri kimwe cyose. Drone iri bugaruke n'ubundi irajya hasi nta kabuza. Amakuru avuga ko General Sultan Makenga imbaraga z'urugamba zose yemeye kuzongera kugira ngo atangire guhangana n'ibitero byo mu kirere bya leta ya Kinshasa. Kandi noneho ngo drone igomba kuza nawe ayisubirisha indi drone. Igomba kuza nawe ayisubirisha indi drone. Niko nawe yamaze kuba abyanzura. Hanyuma rero uribaza ikintu kigiye kuba ni iki? Hagiye kuba icyitwa umuripuko. Rumbishi rero bimeze biteho ko hamaze iminsi havugwa ibitero bikomeye, ibitero bihambaye byagabwaga n'ubundi n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Murabizi ko twabwiraga ko hangaha rwambikanye kugeza amagingo ya rero. Amakuru avuga ko M23 yamaze kumiza abasirikare bari muri iyi misozi ya Rumbishi. Yamaze kubawumiza bose, ahubwo ngo ahantu agace gasigaye karimo ikintu cyitwa ambushi za hato na hato ni muri Pendo Ruzizi hano muri Kivu y'Amajyepfo. Hasigayemo ibi ambushi za hato na hato. Ubundi ikintu kibangamiye M23 muri iyi minsi ni izi drone ntababeshye. Izi drone za leta ya Kinshasa zirimo ziraca ibintu. Izi drone za leta ya Kinshasa kugeza amagingo ya nizo ziri kuumiza, nizo mu by'ukuri ziri kujya uri kujya kumva zirarasha. Kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane. Amakuru avuga ko ngo ingabo z'u Burundi zongerewe n'ubundi muri urugamba rwaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo Felix Antoine Tshisekedi akaba yagiranye amasezerano na General NEVE ko icyo aho ingabo ze zitazarenga ari hehe, ari hano muri Sud Kivu. Ase Kivu y'Amajyaruguru barahakubitiwe. Iyi Sud Kivu yo bumva yo batayikubitirwamo. Impamvu rero ingabo z'u Burundi zatanye nazo kugenda zizana propaganda yo gushaka kwikundisha ku baturage b'Abanyamurenge, ariko abaturage b'Abanyamurenge barabizi neza, bazi icyo ari cyo. Noneho ahangaha munyemerere dufata umwanya tunumve urubyiruko rw'ahangaha rw'Abanyamurenge muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo hari kubera aya marorero. Mwumve icyo bo bari gutangaza. Bavuga ko nta mahoro kandi leta ibyo iri kubasezeranya nta hantu bihurira n'ibyikora. Nta mahoro dufite bivanye nyine n'ibibazo twagiye duhura nabyo. Urumva ntabwo twavuga ngo dufite umutekano, bene wacu abavandimwe bari mu bibazo. Urumva ntitwojya ngo duhage abo tuvukana bari mu ntambara, kandi abo tuvuga ngo nibo bagomba gucunga umutekano nibo bakomeje gutanga ibitero mu bavandimwe. Urumva titwovuga ngo dufite umutekano kandi nyine badupfuka nyine ku maso yuko turi kumwe,
ariko ntibavuge ngo nta munya kandi nyine badupfuka nyine ku maso yuko turi kumwe ariko ntibavuge ngo nta munyamurenge uri hano no mu minembwe bose ni umuntu umwe kandi umuntu mfushije umuntu uri ruguru kujya nanjye mba napfa aba ari ikintu cyahungabanye mu buzima rero sinovuga ngo dufite umutekano hano nta mutekano turi mu rupangu hano nta mutekano ufite turaze tureke mu minembwe urumva na hano nta mutekano bakubwira yuko twaraye turi maso mutinya yuko babatera yego kandi uko tuvuga ngo leta tuba turi kumwe ari gica inyuma bagapangana manake imipango tukagira ngo byenda turi kumwe ariko byabitero tugasanga biri kumwe na leta yego mwabaye mu nama ngo mu nama twayibayemo usibye yuko ibyo bavuga sibyo bakora bakunda kubivuga cyane aha ngira ngo mwabyumvishe uru n'urubyiruko bo banze guheranwa cyangwa se gukomeza kujijisha ngo izi ngabo z'u Burundi ndetse na wazarendo bamwe bazanye na Kongoro bakomeze bajijisha isi bahitamo gutanga verisiyo y'uko situation ihagaze aha muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje video bivuze ngo hariya uyu mwana w'umusore aba yamaze kuvuga ati kama mbaya ikiri bube kibe ariko reka mvugisha ukuri abaturage baha hakurya barababaye ariyo mpamvu nanjye ntashobora gufata icyemezo ngo mvuge ngo Kisekedi ngagume ngo ku butegetsi aramutse adakemuye ibi bibazo by'aba baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no mu bwoko bw'abanyamurenge kugeza amagingo ahibasuwe Kivu y'Amajyepfo kuko hano mu misozi miremire ariho hatuye abanyamurenge benshi ariko ndakubwiza ukuri byibuza hari ibice bimwe na bimwe M23 yamaze kugaruramo umutekano ariko abaturage bo muri ibice nabo barababaye ku rwego rwo hejuru ibi bice rero bya hano muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko kuri point 0 aha niho hari abasirikare benshi reka nze mpabereke niho hari abasirikare benshi b'abarundi point 0 hari abasirikare benshi b'abarundi kandi ngo gasa nkaho ari agace gahuriweho agace gafunga iyo gafite ubukontrola inzira zitandukanye za mu burasirazuba bwa Repubulika y'Amerika ya Kongo by'umwihariko izijya mu misozi miremire hirya mu minembwe mu ndane za Bibogobogo ubu hakontorora kandi noneho na agace kare strategique ko kagizwe n'imisozi ikindi karagendeka karanatuwe ntabwo ari agace kabi na agace ushobora kubonamo amata na agace ushobora kubonamo ibyo kurya aha rero niho abasirikare b'abarundi ngo bidepye ni naho ibitero byinshi bikunda guturuka muri santere ya point 0 cyangwa se ahanga muri bino bico bya za point 0 umuntu witwa Kongoro ubu ari kuvumirwa ku gahera Kongoro we ari kuvumirwa ku gahera kubera iki kubera ibyo yagiye atangaza byose nta kuri na guke kurimo uyu mugabo witwa Kongoro byagaragaye ko ngo ahubwo abanyamurenge yasaga nkaho aje kubakina ku mubyimba no kugaragariza ngo Kisekedi ko yabasha kuba kontra cyangwa se ashobora kugenda akabasura yewe agafata n'uwo bavuga ko ngo yabamaze yabishe ngo akamujyana mu maso yabo kandi akamuvanayo nta kintu abaturage bamukozeho ku ruhande rwa Kongoro raporo kuri Kisekedi nuko mu by'ukuri ngo yashaka kugaragaza intege nke z'abanyamurenge namwe mujye munyumvira reka twigarukire hano Rucuru iyi drone amakuru rero ngira ngo nibwo ubaka kanya nibwo mbashije kwehita nyashyikirana nabuze uko nyageraho iyi drone nababwe ko yabanje guca ahitwa Rucuru kumbi Rucuru mwibuke ko abayobozi ba AFC 23 ku munsi w'ejo bari bahari nabwo barimo bagira gute bari mu gikorwa cyo
cyo gusezera cyangwa se gusoza amahugurwa cyangwa se training seminar y'abakada basaga hafi 400 ba AFC M23. Bivugwa ko ku munsi w'ejo Gicurasi tariki ya 7 abakada bagera kuri 416 bo mu rwego rw'ibanze ba AFC M23 basoje aya mahugurwa ya politike na gisirikare yaberaga mu gace k'Ikanombe hano muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Felix Antoine Tshisekedi aya makuru yamugezeho, ariko ku ruhande rw'aba bacancuro barasa izi drone, uyu munsi ngo bohereje drone bazi neza ko izi drone ziri bugere ku ntego yazo, kuko bavuga ko hari abayobozi ba AFC M23 bakiri muri ibi bice. Iyi drone irazenguruka rero ica za Rucuru, kwa ko navuga ngo yabanje guca za Rucuru, ariko urabyumva M23 niko yarimo inetraliza kugira ngo barebe ko bayishyira hasi. Iragenda irasa hehe? Irasa muri Nyiragongo. Amakuru akavuga ko ngo kurasa Nyiragongo nabwo aruko yari yazengerejwe na M23, ubundi yagomba kurasa mu bice bigiye bitandukanye. Uyu muhango rero wo gusozwa cyangwa se pass out wari wayobowe na Bertrand Bisimwa, ariwe muhuza bikorwa wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibibazo bya politike na diplomasi, imbere mu bayobozi benshi ba politike n'igisirikare ndetse kuri uyu mutwe wa AFC M23 bari benshi bari bahari. Hari ishami rishinzwe itumanaho rya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, hari abayobozi benshi ba AFC M23. Ahubwo kuba iyi drone itaje ngirase nabyo ndakubwiza ukuri nta mahirwe ubundi yagakwiye kuba yarashaba abayobozi. Tshisekedi arimo arareha ahantu hose hari abayobozi ba AFC M23. Bahati Musangwa Elasto yari ari muri iki gikorwa. Ku munsi w'ejo nabwo murabizi ko habaye ibitero. M23 ikomeza guhangana n'izi drone, bakayobya grid coordinate, bakavanga icyitwa GPS ku buryo kuri ground udashobora guhuza mu byukuri ngo ube warasa kuri grid coordinate za nyazo. Ibyo byose Tshisekedi abona ntare zirita bitanze n'uyu munsi abyuka gaba ibitero. Amakuru avuga ko rero ngo abashakaga ari aba bayobozi, abashakaga nabo bayobozi kandi bari bahari. Ku ruhande rwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru rero yasabye abitabire aya mahugurwa kuba ngo abambasaderi bo kubana mu mahoro aho batuye. Yabasabye kandi ngo gukangurira urubyiruko kwitandukanya n'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane FDLR, mu gihe bashimangira umubano hagati y'abaturage n'ingabo z'impinduramatwara za ARC mu rwego rwo guharanira umutekano w'abaturage no guharanira umutekano urambye mu tuduce n'ubundi bayoboye. Ariko ibyo Tshisekedi ntabikozwa, icyo ashaka no kubarasa. Ubwo yari yaje yabaviziye. Umuhuza bikorwa wungirije ari wa Bertrand Bisimwa yashimangiye ko ngo byihutirwa kwandika igika gishya mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo gishingiye ku ndangagaciro z'ubumwe bw'igihugu, imbabazi, ubwiyunge n'iterambere rirambye muri politike, bakajya kure kuri politike y'amacakubiri, guhezwa n'inzangano abyugarije igihugu muri iki gihe. Ngo ni Bertrand Bisimwa yahise abitangaza. Ubwo ni nako drone zibari hejuru zibahiga zibagenda runono, kuko n'iyi ngiyi nayo ku munsi w'ejo bararokotse, n'iyi nayo isa nkaho yari yamaze kubakurikirana, kuko amakuru bari bayafite yaho drone yagombaga kurasa. Ahubwo habayeho guhangana kwikoranabuhanga cyangwa se kwa tekinike ya M23 na tekinike y'abacancuro, n'ubundi birangira abo bacancuro barashe hehe? Barashe hano muri Mushaki. Ariko gahunda yari ihari nukureha abayobozi ba AFC M23 bari muri ibi bice. Niyo gahunda yari ihari.
ababwiza ukuri ngenda ababwiye ngo nkurikije amakuru ahari, nkurikije ibiri kuba, nkurikije icyo aba bantu nibatuma M23 General Sultan Makenga yongera agatanga amabwiriza yo kwa divasinga kugira ngo bagire gute, kugira ngo bajye bafate ibice bigiye bitandukanye biri guturukamo urugamba. Aha hantu ruzambikana, aha hazacu wambaye